Katangi ye. Katangi kaga magama zaku. Ka Felix Ngoi. Nikuba Felix Ngoi. Oh. Mutumia we bau. A retired teacher. Eta wa Kalelo. Mutumia. Kalelo. Ni retired mwalimu. Kalelo ni retired mwalimu. Katangi bai mondo ngio na bau. Za tumia we the app. Muinena. Inyo kila mwenene ikepulo eta kupulu down ko Kalelo na Mukamba Mujanja ni same WhatsApp group. Hai ndo biwe na mapointi Kalelo ni the same lakini Kalelo ni mono Kalelo mbenga wangu wewe mono ni kufula atumia lagi yani kumatumania kumakuo na mate kumakuo jinga kumateze nyaku yenwe ndio ngene story ya Kalelo we akenga umweze ekalida ana atumia we kalandi dia kindu kilo kumutaje kiwaka lakini londo mweze uzi Kalelo mwalimu bai lobi jumo ina otherwise no mwidikile kala amotabia yube itinga binda kozelo na kwa itinga ya tamalile tamalelo me ona dinga yu kukinge na moyo kuzeju yanyo ndlabu amauta aligala ilo ni kate wala yu kate mawi ni ba state si na mama ya ni lo yi mo ina otherwise no mwidikile Kalelo nuna nengu be ASYA retirement na inauma eso na yu akenga muka amwya ni wetwa na etwa seminar alimala retired nimeutongwa chao uyane ikwena na nondo wa CBC nondo wa CBC ni very important kumbe Kalelo wezimbeza yasiye kijana nisiumie ndana atini ya Mukambeza bando amwa ni seminar alimwala retired me ku refresh nondo wa kutongwa uyane naka mukano mukana manano bongo tedi naku baiseminar wendete mama no kabailo bi Kalelo ASYA ata to mukenga we nati mwalimu wethi ba eka mukero wanza umi na ni mwado ameranza umi ni yowe muno nzaumi amwe akuda trade naku ne onda na se kaza minena iba kuilo bi ko seminar kwena na Kalelo de ko ilobi na mkaza masyo kama to ya Mwambasa kubundi wa CBC nzaumi amwe atedi nye ndiye ka seminar nikitoko ikalia dinge bayo baloke kala nduka ndi abwithi seminar wa Kalelo anabiga bantu anakaba kumbuka nzaumi yala men tu mjende de pesa zimie mai ngo tu mena muombeo anya maginda yego ya seminar watu watiende ndio seminar ndio seminar ni Kalelo Kalelo anoka na muka kila ne Kalelo ndane ya muka ni beza ziana sidi kuma na wenu wona alikile bengi ya muka kala bau ni gada ni noke lakini muka ni muhimu no nuna atalile anema ona ata kutonda kwesmith ona ata uronga kutala muno ndapitanya banini nune uye ti ri tamjanja anewa yana go ya gas chibot
yunge kalelo no mnyembesa yukalelo mabika bari barundi bebantu balikelawa kalelo waba manete ekoyilo na beza no kuite na imeno anenga muka akuye kumbe kalelo bawalikela ne muka mbetele ba kumbe tusubatu bawalikela ni kwakala mabaze chao wendo nane uneze ana dinoze yake mwana aina aiwa momo ne wa twendela metaa izumo no na aina binamwe na kama wendo sabeziana na nondo we wumya ndo umyembeza na maite inagu mbona umyembeza ndo mbangana maiko laita tozia kwa actually na wewe bana na aku akagonza kundika kuna watele bizi chakona ngombi kiko watele hapo vimutumia itata badiba ndo ninangata hata wangoma kalelo watu delela kalelo ali kila bantu mukangu tiyoba alia negotiate ne ya muka alika nicho lakini no raka golindo lakini yuma nika golindo no bao no kila kikita detrike uzilo bikomana vese no tavese muka no kiwe no zie no ede lila kalelo mabuka kana dina kinu daika 15 mukana zani wagigi really kitawata ambia ndeka ba ane awazia ane awazia kalelo zani buyazia kalelo ndizi kana kiti kumya pesa bingi muntu mukozi atuyeka excited omuntu muka ngamuka wakalelo somya nega hoi ni legend uma ni legend uma yani ndete numa ola kwa zine kalelo another giwe ni legend uma kalelo kwati we tafadhali zaume ya tafadhali zaume na kiasi kama zaumi kama zaumi muka tafadhali zaume mukana sio kijana huwa wazee watirika zaumi ona inde zikalelo bawe wala nuru na wala venda tika ndio manali kapa ndiye alikani kundu chochoro naika kuwa wazia oi ni legend umae tafadhali zaume